Perezida w'igihugu cya Ukraine Vladimir Zelensky yatangaje yuko indege z'ingabo z'Uburusiya zagabye igitero semusiga mu nganda zitunganya ingufu z'amashanyarazi. Ibi ngibi rero ntabwo ari bitangaza kubera yuko muri Ukraine hamaze kwangirika ibintu bitagira ingano, hanini biturutse kuri intambara y'Uburusiya na Ukraine igiye kumara imyaka hafi 4 iri kuba nta muntu n'umwe urayishoza cyangwa se ngo agire icyo bikoraho. Intambara imaze imyaka hafi irenga kuko hatanye mwaka 2022, uyu munsi wa none imaze kwangirikiramo ibintu bitandukanye. Ibihumbi n'ibihumbagiza by'abantu bitabye Imana bazize iyi ntambara, imfungwa z'abasirikare bafungiye mu bihugu byinshi cyane bazira iyi ntambara. Gusa iyi ntambara itagaragaza ko izarangira vuba, rimwe na rimwe igaragaza kwangiza ibintu by'agaciro bikomeye cyane, harimo nko kuba igihugu runaka gishobora kugaba ibitero ku kindi, cyane cyane kikibasira ibikorwa remezo ndetse binahenze birimo inganda zikora amashanyarazi, zikora imodoka, zikora ibindi bintu cyangwa se zitunganya ingufu za nucleaire. Inganda rero cyangwa se izi nganda zangizwa ziba zibarirwa agaciro k'amafaranga atagira ingano, by'umwihariko biturutse ku kuba zaratunganyijwe zikamarwa igihe kinini zubakwa, gusa zajya gusenwa zigasenwa mu munsi umwe. Byaje kugawa n'amahanga by'umwihariko agenga Uburusiya, aho bavuze yuko rwose Uburusiya bwarengeye kandi atari ibintu bikwiye nk'igihugu cy'ikinyamwuga cyangwa se gifite igisirikare gikora kinyamwuga, aho bagakwiye kuvuga yuko bagomba kurasa urwego rwa gisirikare kuruta kwibasira ibikorwa remezo ndetse binahenze by'agaciro. Izi ntambara nk'izi ngizi iyo zibaye cyangwa se nk'intambara y'Uburusiya na Ukraine, itakita kimwe muri ibi bihugu aba ari nko kurasa ibikorwa remezo bikomeye, urugero rurimo nko kurasa amato akomeye, ibyambu bikomeye, n'ahandi hantu harimo nk'ubusitani cyangwa se hapakirirwa ibintu runaka, cyangwa wenda kiba kiriho ubwato, ibicuruzwa n'ibindi biri mu bintu ushobora kudindiza ubucuruzi mpuzamahanga cyane cyane bwambukiranya imipaka. Iyi ntambara y'igihugu cy'Uburusiya na Ukraine imaze imyaka irenga 4, ni intambara imaze guhangayikisha abatari bake cyane yuko yangije ibintu bitandukanye yaba ku bucuruzi mpuzamahanga. Uyu munsi wa none ibi bintu bikaba byarahenze ku rwego rutigeze rubaho. Uyu munsi wa none rero intambara y'Uburusiya na Ukraine igize ingaruka ku isi hose, by'umwihariko higanjemo iterambere ry'abaturage cyane cyane, ariko ibihugu byakandajwe cyangwa byahuye n'izi ngaruka cyane n'ibihugu bikiri mu nzira y'amajyambere, byiganjemo ibihugu byo ku mugabane wa Afurika. Hano wisanze ni kuri TF Rwanda. Niba udukunda cyangwa se uri mushyashya, ndagushishikariza gukana subscribe kugira ngo wiyongere mu muryango mugari wacu. Nitwa Elise Taifu, ndabashimiye cyane, Imana ibishimire kandi ngomeze bane namwe. Ciao ciao.